Uko iminsi ishira ni nako ibintu bikomeza kugenda bihindura isura ku mubano hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiracyashinja u Rwanda kuba arirwo rwateguye kudeta y'umwaka wa 2015 ubwo bashaka guhirika Petero Nkurunziza wari uyoboye igihugu cy'u Burundi icyo gihe no kuvana ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye igihugu cy'u Burundi ku butegetsi. None kandi bikozwe mu buryo nanone bwa kudeta, gusa bakaza kurangira batsinzwe. U Rwanda rwavuze ko impamvu rutigeze rwohereza zimwe mu mpunzi zahungiye rero mu gihugu cy'u Rwanda byari kuba ari ukurenga ku mahame agendeye ku masezerano y'uburenganzira bw'impunzi ziba zahunze, cyane cyane zishingiye kuri politiki. Ariko nanone u Rwanda rugashinjwa kuba rwafasha abo ngabo bahunze u Rwanda bakabasubiza mu myitozo, bamara kubasubiza mu myitozo bakabashyira muri cyitwa Red Tabara no muri 23. Kandi nanone Nduhungiye rero yahakanye ibyo ngibyo birego byose. Urundi vuga ko u Rwanda rwaba rwafashije Red Tabara mu myitozo kugira ngo none bakomeze gutera igihugu cy'u Burundi, none kandi bakore ubutegetsi buyobowe na Evariste Ndayishimiye. Usibye ko igisirikare cy'u Burundi cya FDNB cyamaze guhabwa intwaro n'imyitozo bihambaye cyane kugira bazarwanywe n'abarwanyi bivuga ko mu batojwe na leta y'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Ambre Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutazigera rwemera rero u Burundi rero ko ruzabwoherereza abantu, ndetse bagerageje rero gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu mwaka 2015. Ibi kandi none yabivuze none nyuma y'uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaje mu kiganiro na BBC Gahuzamiryango ko none ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byarangiye, kandi asaba none u Rwanda gushyira rero mu bikorwa ibyo bumvikanyeho. Yagize ati kandi none Abanyarwanda n'Abarundi nta kibazo none kimwe bafitanye, n'ikibazo none kiri mu buyobozi. Abayobozi rero nabo rero turaziranye twese rero, nk'ubu rero niyo duhuye ikibazo mbaza ni kimwe, vuga ni n'ubu turacyarindiriye ko mushyira mu bikorwa ibyo twumvikanye ko mutabishyira mu bikorwa. Rero ngira ngo nanone mufite iyindi ntumbero mutumbereyeho mu gusubiza ayo magambo. Ambre Nduhungirehe rero ibyo rero ngo ntabwo ari ukuri, nta byabaye. Yasobanuye nanone ko ibiganiro byabaye nyuma hagati y'impande zombi byabereye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi mu Ukuboza 2025, byibanze nanone ku bibazo nanone by'umutekano byakurikiye ifatwa ry'umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe w'inyeshyamba w'iterabwoba FC23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Kandi nanone ngo ikibazo cyabagerageje guhirika Nkurunziza kitigeze kigarukwaho muri ibyo biganiro. Imegerageze rero ryo guhirika rero ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka wa 2015 rero bamwe mu barigizemo rero uruhare rero bahungiye mu Rwanda no mu bindi bihugu. U Rwanda rero rwakomeje kugaragaza ko rudashobora nanone kubohereza mu Burundi kubera amategeko mpuzamahanga arengera impunzi. Uburundi rero bugashinja u Rwanda rero kuba ngo rutohereza rero abo ngabo bagerageje guhirika ubutegetsi ndetse mu burasirazuba bwa Kongo. Ukahita bibaza rero ngo mu Rwanda FDLR yuko kibayivuga kandi ari bimwe mu bahungabanya umutekano w'u Rwanda, kuri icyo u Rwanda rwifuza ko isenyuka, ariko nanone ngo ntibakore ibindi byo gushaka kugaragaza ubushake nanone bwo kuba rero nanone bwo gushaka rero ko nanone hakwirikwa rero Red Tabara cyangwa se ngo nayo bashyira mu bikorwa nayo ibe yahirikwa, ariko Evariste Ndayishimiye babibona. Leta y'u Burundi rero yongeye gushinja u Rwanda rero gufasha rero impunzi z'Abarundi kwinjira rero mu mutwe yitwaje intwaro Red Tabara, nyuma yo kwerekana umugabo nanone uvuga ko nanone yanyuze rero muri uwo mutwe, ndetse cyangwa se yanyuze muri izo nzira mbere yo gufatwa akagarurwa rero mu gihugu. Kuwa gatanu ku itariki 31 Nyakanga 2026 nibwo rero polisi y'u Burundi yeretse ibitangazamakuru umugabo witwa Claver Ndayizeye. Umugabo nanone uvuga ko nanone yari yarahungiye ndetse mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe 2016. Yavuze ko nanone kandi muri Kamena 2026 we n'izindi mpunzi zigera ku 150 bakuye muri iyo nkambi bajyanwa rero i Kigali, aho nanone ngo bahawe nanone imyitozo ya gisirikare nabo yavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda. Yavuze ko kandi ko nanone imyitozo yari irimo nanone n'abahoze nanone ari abasirikare b'u Burundi bahunze nyuma y'igerageza ryo guhirika ubutegetsi 2015. Uyu mugabo kandi yavuze ko nanone nyuma y'iyo myitozo yoboherejwe rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nanone ngo bakiriwe nanone n'abarwanyi ba FC23 mbere yo kwinjizwa muri Red Tabara. Yavuze ko nanone yavuze ko we na bagenzi be bahawe inyigisho za politike n'iz'ishyaka rya MCD hamwe n'umutwe wa Red Tabara.
Ndayizeye kandi avuga ko nanone nyuma nanone yaje gutoroka nanone amaze kubona ko yashutswe aza gufatwa n'abarwanyi rero ba Wazalendo, nyuma ashikirizwa rero ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo mu burasirazuba bwa RDC ari nazo zanamagariye mu Burundi. Umuvugizi ndetse akaba ari minisitiri w'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye yavuze ko nanone ibyavuzwe rero n'uriya mugabo bishimangira ko nanone ibyo igihugu cye kimaze imyaka gishinja u Rwanda birimo rero no gufata impunzi z'abarundi mu nkambi zo mu Rwanda ndetse kuziha imyitozo ya gisirikare no kuzohereza rero mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Ndetse nanone kandi ibirego nanone si ubwa mbere nanone bishyizwe nanone ku Rwanda. Nanone no mu myaka ishize guverinoma y'u Burundi yakunze gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara n'indi mitwe irwanya rero ubutegetsi bw'Igitega, ibirego rero u Rwanda rwagiye ruhakana ndetse rwivuye inyuma. Kuva rero umubano w'ibihugu byombi wazamwo igitotsi nyuma y'ibibazo bya politike byo mu Burundi mu mwaka wa 2015, Burundi rero bwakunze kavuga ko nanone bamwe mu bahunze rero igihugu bahabwa ubufasha rero n'u Rwanda kugira ngo bagaruke rero kurwanya ubutegetsi. Ku rundi ruhande rero u Rwanda nanone rwakomeje nanone kuvuga ko ibyo birego nta bimenyetso bifatika ndetse bishingiyeho kandi ko rudashyigikira imitwe yitwaje intwaro. Nangiye gusubikira kino kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none, tuze gusubira n'ibindi biganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahereze ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Ndaje dusubire n'ibindi biganiro bya Zaf TV Rwanda. Caca turi kumwe, Imana ibarinde. Ngiye wumvaga nitwa Olivier. Ese urabona u Rwanda n'u Burundi bizongera kwiyunga cyangwa se intambara izongera uruti hagati y'ibihugu byombi?